se na no pai wona dum ne na wo mabra wo de ache erode ma de ache se ya na etwasa yedire wa da hye so ante se boy Yesu Kristo Nyankopon ba ne dia ma ya mo show ebi no de nam sa ne din Jesus no Yesu no and you be cry about the say abosundi bete ana mesre ani ya friend o me say friend say Yeshua Messiah say friend Yeshua Messiah say friend Jesus yo say friend Yesu ye minima ani say we ase agenkwa period we ase agenkwa you are one come about them come no we are sorry na Yesu pa anka ndi ya na di pa mesre na obi kika o ya meti ala mesre no o sha Isaiah nkom sha na Yeshua Messiah o Isaiah nkom sha na o sha no ya na Yeshua Messiah o so aba fo na ba o ba ka Yeshua Messiah didine doso iso pe dine pa bia kwa Isaiah o se afra no nwanwa ye be fra no Nyankopon tumfo daja sundie hene idi Emmanuel what you say that is the name the more be am from cross sambia me wura dine dia doso me kura mama ni bi the fra no ya ba na adwuma ye o se abi ti o ho e so ni pa so de wasoma no na adwuma Christ of an adwuma ye no se Peter kasama o se Yesu ni na ye rodi ni Kristo that's right and we body there na be jira say entesa na so pray for kwa kuchi and all of you farabo na eni nkomo kakra masrawo do ye ni antutu nkomo bi o mati asampa Ecclesia Matthew chapter 6 the person di nkomo kakra bi Matthew 6:33 down to 34 ase mo hwehwe Nyankopon anyinye ne trene kane na ode yenum nyina beka mo enti mo nwenwene wo kyena na o kyena bedwendwen na ho na da biara mu bone dɔɔso ma ɛda no yo asema wo ti ase what was that was akasebo in some what came from verse 25 ABC 32 no and born tofa awase sa and okra wo dwena ho mfaso ni so twetwe osoro ahimie ana tene no kane do di yeno mbaka mo ba dia se ori ana obaka se enti monyo ndwena wotena na abaka ndwena no na dabiara mo no bone doso amada amen adia ba ko am pesa na atiefo tie me ntie ne yie ni nipa bi a wo asasi so adia wo so wi tira kwan hwehwe tira kwan bana huru the kingdom of God na nkopa ahimie the ba so adia se yes hwehwe sabi ahimie no esitie amen so that the kingdom esitie according to aba santomamo na wo hwehwe otumfo se tutu na ahimie the ba so adia se wọ́n wá jọ nsẹ́mi ìtìrẹ́ bọ̀ ọ̀mọ́ a ń huru ẹ̀bẹ̀ yín wá jọ nsẹ́mi ìtìrẹ́ bọ̀ kọ́ a òtúnfọ̀ yín ni ẹnu ń huru jísọ̀ ọba ìmọ̀nṣẹ́ Paris ìbàtọ̀ wá di àṣẹ ọba ìmọ̀nṣẹ́ Paris náà kókò tí a bá kọ́ sẹ́m ẹ̀fọ́ òtúnfọ̀ ọ̀hún wá di àṣẹ ni wọ́n ṣiṣẹ́ sẹ́bi àsàntì a bá kọ́ sẹ́m tiẹ̀. Na fei
otomfo na nkasa na watwe ben jema so amen na wode wako deep awa na hiniye mu akyerɛ wakonya na nkasa wote so no ananfo na wote so no de aka ebata wadi ase na wakyerɛ ni kyiri yɛ sini so ase ka sabe ni but karikasia ada o shafa bi o hye no wakyerɛ wase na wakyerɛ sɛ de osi fra ne ntoma ase ampaboa ɛhye no ebia wode aka no wi wakyerɛ abrafo ho no de obi aka na hemfo atwa ne ho ahyia de ntia wabɔ sana hene atane hene wabɔ wei sumankwa hene be ba to wade ase ɛne otumfo akyerɛ na no na sɛ wo kɔ a wotumi ka sɛ me kɔ otumfo ahinniem wotumi so amepa amen sɛ wade ase wɔsɛ hwehwɛ wɔ soro ahinnie no ɛno na di kan woyɛ ano hwehwɛ tene nnea ɛwɔ mu jẹ́bẹ̀ sọ amen nti sáà ọ̀sùn àhìnìyẹ no ana mẹ́pẹ́ sẹ́nẹ́ yẹn nyinaa yẹ dwene ho kakra yẹ wíyá yẹ bá ọ̀sẹ̀ tẹ́lẹ̀ nínú a wọ́n ti mu no wọ́n jẹ́bẹ̀ sọ àmẹ́pẹ́ amen ẹ̀yẹ ní ẹ̀bá mìíràn ní yẹ bẹ́ ṣíà ọ̀sùn àbí yẹ báyìí àhìnìyẹ the kingdom wọ́n yà sẹ́ hwehwẹ́ ọ̀nyankopọ̀ bí yẹ báyìí àhìnìyẹ ọ̀nyankopọ̀ the kingdom. That's right. The son now, Oma Wajiro clean. Amen. Ya kanya mia ene wan. Dia obo no obo me. The ba jo ya se. No obo so, obo asase. Ono ne friend Onyankopon. Enipa so ni mu a enyeye. Na ya mfa ya ni wan so ya ba. Na saa nyame wɔ no se na hwehwɛ na hiniye oje be so abɛpɛ amen ana dia ba ko me ni bi sa honam ni bo jansu huru na hiniye yɛmfa honam ehuru nyame ade na hiniye yɛnhyɛ me nsusa na me pasa obi antie me kakra me na ba da kasem bi Job ya Matthew chapter 13 Matthew 13 verses 24 Matthew 13 verse 24 Kenkai ayiwo ni wura ho be obi antie osino obu ombe foforo se oso yin eti se onipa bi a okogu abapa na afrom osoro ahiniye no atese onipa bi a okogu abapa na afrom nipa ne dan no ne tamfo ba be gu abone bi wo ayiwo no obu ba bi afo osoro ahiniye no onipa ne kodai na ne tamfo no bo gu abone afra na ayiwo na ofiri okoi ne ya hai ne eso aba ana ewura bone no nso daadie ewura bone no awo osoro ahiniye no no adaadi ye fewura no nko an ba ne nche be ka che ne se owura enya bapa na ugu no wa fu enya bapa nko a ana wa fu no ugu ye ne ewura bone yi die efiri he se ewura bone efiri he no ka che won se otamfu bi na wayo sa otamfu bi ana abegu ewura bone na fra ewura pa na ne nko an ka che ne se ene ye wo pese ye kobo wa no na se ye nkobo ewura bone na no na ana se dabi anya samre bobo ewura bone na no a na mo tu ayiwo ni bi afrem moma ni mienu nyina enyini kosi twabre na twabre maka kire twafo ne se moma obo ewura bone na no kane ewura bone no muni ka moa no kane wo mo a ababa ba ya djuma twafo no obaka kire se ewura bone no muni ka moa no na mo tete na fiafi ma won kwahye mo tete na kuakuo na mo nkwahye na yo ne de moma obo anu nkogu sanso o se de wosia buba Jẹ́nà sọ amen. Ọ̀dọ̀ ọ̀ṣọ́ àhìlíyẹ náà ti ṣe kùyàyẹ. Ọ̀dọ̀ ọ̀ṣọ́ àhìlíyẹ náà wàá ní sẹ́ òbí à ó yẹ kùyà. Jẹ́nà sọ amen. Èntì sọ bá sọ òhun ọ̀ṣọ́ àhìlíyẹ paa kọ̀ ẹ̀fọ́ mu. Kọ̀ hẹ́ sẹ́ni òkùyàfọ́ sí yẹ́ dẹ̀ fún.
Jamaso amen. Number one, a being in Granta Drono. I don't know what they. They are one piano and other properties. Jamaso amen. Assassin a young town, but about being a timid boy, and will protect you about her body. And the hard now so a more running in our home. I did your new deal on the phone. The Watawadi here, I know a top friends of Fahusia. Jamaso amen. Now I sing Granta to the phone. Monty Assembly. A Yona Wadiano. A Yona Wadiano. Naniko home. And the Onyada Jitu. And I say, a good Chabra. Okuaphobia or Kevira. Only a bro and a real afra. The Batavia says, and to a Swahiliano, out to Kuya. Jamaso amen. Okuaphobia ni kune no ba enko ade biara anya okuafo na biare aba ha ne no ba no o de Granta kano. Jamaso amen. Who are yefi Jansan also. And the cow Swahili Nesaba number 2 verse 31 and so the caveat verse 31 Sinapi abahobe Obiantie na obuom befoforo se oso yin te se sinapi fo a onipa fa kodua na afu o se ye kuayo o buom befoforo se oso ahili no te se sinapi abafura onipa fa kodua na afu yamfa ne se o ma me gina ona me nkan se bia pa ana mango ababako ana onipa fa ni kodua na afu o se ano na ye abahodo nyina mu ketewa de aya kete na nsuo nyina ene afam nyina kese na eyeduama ewiem no ma eba betena ne manso ewiem no ma betena ne manso kengai verse 3 emoka ho be obuom befoforo se ne basa obi ati ayi o se o so ahiri ni to se sinapi aba ketewa ya obi kete obi afa kodua na fum odi akodua na fum na ayedua abakete awa ba nyina mu na nso se anyira ane fam nyina ye pe ano ma ba sisi ne manso on se de sitie entisa me pese me hu oso ahini a Jamaso amen na wasa me koto obi a se bi odi anka abakete obi a shefom the Batavia said yes sutia na ne ko anka no o protect anka no o kuya ne bia no o hwe no baya wo de adua wo abahoba so wona mu o tebe ka to so hwe ye no ntia bi so se ne kuya ye ba wie pa ya aya no bai onye na so amen yanko third one o se emoka wo be obuom befoforo se oso yin yen te se emoka a oba bi fa kofetin na sitie sam krokuma miensam ma wode kosi se ni nyina aka ye tienio wo morio ayama na wo moria aka enti okoyam fa so ane ba no ebi aka ene okoyam second one haba enti dia aka no dia aka no man can deserve say what the fra dia waya no foforo what the fly enti amore ni nyina aka to aso kai osiye no nyina Yesu ka kire nkofo koku no abebuom na wankwete be anka se biara ankire won Jamaso amen enti me tiasia no ana masese ye amen aya wo moria anka Jamaso amen aya wo moria aya dia bai aka obia no se moria aka no enye Jamaso amen me pasa
Sa oso ahini ho nsam a ya boboshi. Obi a watie me ntie ne yie. Amen. Amen. George Opobra 44. 44. I say a Japade ho be. Kenkan. Oso yen te say a Japade bi a ode asie afuom. Obi bi asie afuom. Eno nipa bi ko huni. Ani na nipa bi tu mirika no ko huni. Na okata aso. Okata aso. Na woni die nti kokoton die woni na kokoton afuom. Amen. Amen. Aye na neje broso. Enti ade a wo bia no okoton eno de koton afuom. Number 1, aye afuom ni nti eno okoton na hode. Na mo ma Japade na wo afuom no. Go what you say? O Japade na wo afuom no no. Enu nti na ma wo tu mirika koton na hode. Ana wan katafuom so. Wakata Japade no nko aso. The Bachawa say, what the Japade no ya dia bai. Esisiye. Ento okoton ade a wo bia. And what the bato because of a Japade. Oso ahini anu ntio. Jemeso amen. The Bachawa say, fine. Young verse 47. Verse 47. Asew ho be. Kengai. Bio oso ne te say asewa. Wode gu wepum ne buma nam awdo nyina bi. Na yema. Ayama. Anotwe bampo ano. Otwe bampo ano. Na otenase bobo ade eye na no gu kuduo nemu. Munti ha yo. De ayemi nyina obo ano gu kuduo mu. Na de anya no wotugu yi. De anya no otugu yi. Sa de beye wiase wie no amra no. E da se. Enti yaka wo so ahini a ane de. Oje mo so amepo amen. Wo so ahini no ane de. That is the main question. Because obia babia wuti bia no dwena ho. Amen. Amen. Yaka wo so ahini a ane de. Amen. Amen. The kingdom. Number 1, was ahini no atise obi dofo anana bo ogufo bi. Number 1 no. Oso ahini ti so obi dofo na obi waja hakoda na obi di wirabone ara arafa. Na wasimo tefo mo bababo wirabone no de odi agugem no de wirapan wiopan watwa kogu sanso. Jemeso amen. Number 2, was it sinapiaba. Obi fa kodua na fom na abaye dua kese na no ma ba sisi so. Say no so ahini ne tie. Number 3 so amori aka. O ti ase. O de ko number 4. Ajapade. Jemeso amen. The ba jo o ti ase. O de ko number 5. Asew ho be. Enti yaka wo so ahini a mama ncha brafom. Okay. The kingdom of God mama ncha wa de. A whole place only righteous ones, quality ones, excellent ones. And I hear Shisha and let us have kingdom. A dear Hutiankula. Jamaso amen. It is your prayer, I just saw. I go for when you are righteous. When you go for hotel. Nasam hote na hom hote Jamaso amen. Ebi o ti asefo ba nan abarufo bi o nan o di ase o mo nyina hote. And that kingdom no obi a o fata so ko hon awo so ye so mu ba ko. De ba so wa ase awo so ye so mu ba ko. Jamaso amen. I don't think so, sir. Who know from Krobi or God or the battle kitchen. Jamaso amen. The new man you know about go up on tia. God don't quite. Jamaso amen. So create door no put no buyer and no buy no na water. The Juma wa ya na feeling na no na ni mo nyam na water.
ade no no ba yo be ba so ade ase ya samni so ba timi akasa de nsa sinebo so ono hwe yakuyani a no ba yo oje ba so amepa amen ya samni obi a ogu asaw so ogu asaw no no twetwe na sanam wo mu a woyi nam no gu kuduom na wira no wato agu anam na woyi no anam na megie what you say no strength the abamu a so de nsa sinebo ade na nam no kodu ane de ode nsa sinebo wo ho nyeye na tro ode nsa sinebo wo ho nyeye so what you say enti all the quality ones and you are what ye je so amen tell ye now mama samra bio wose oso ahini no atese wose oso ahini no tese ajapadia bia odi esi afuo wafuo na nipa bi ko na nipa bi ko huni ye akatase na woni jintokoto wonyina betafo what you say something like pure gold. That's right. I have found one here. That's why it's a gold bar. I can see about second. I'm not big yakoguna from no different side as you come. Some may 12. Some gold do not represent Christ. A follow and Israel. Amen. Jamaso, amen. Amen. The battle represent Christ. And the one who God do not just a flow no talk out. And also flow represent Christianity or church. May I say amen? Amen. Or church. If I say, who God do not just a church in the what do who that church you know? Christianity. So what you say amen? Amen. What I say? And you say, someone tough one God no answer any other. If I don't tell you, amen. Amen. And this me kotoyo ma wa me jam me boni. I read the Proverbs Matthew 23. Was it kotono kore ankom. To nyansa ani atena. No dia be show. No kore na yesito no, and you are excellent. And you are perfect. The battle is and yesito. It's talking about Christ. The devil will catch any person. Christianity, baby wom. And the yakwa sorry, and the kodia the kwa sorry said the woman. God do not woman in the who here. The battle is and your body and you coach baby. Another bunch of you coach baby. No. Amen. Now pure God do know a woman and until a makotofu. It is all shining. Now body draws me and your body empty. Because said the trap so funny now. So one who is that kingdom where you lost. Jamaso amen. Amen. Until I did some settlement Jessica. One brother with him. The one yard Tom and Jessica, one bill, no Jim, the top. So for dear Mamma de Bato, Jamaso amen. Our son of them clear, Minipadia, Akasa Sasabian. And Nissika, Jamaso amen. And Nissika. If I saw Pia what 17 years. Etasa okuani bien odofo na okotwa aburo na yesito wasema hye no ayi watwa aburo hwa no yesito na fe na me oso mu ahwi ne ho
ɔsan kora me de baka akɔkyɛ sɛ no ɔsɛ buro ba tim no mu a ɔhuru sɛ buro de nyina bɔ fitira akɔsi ti nti anu na n'ani gye ho na ɔde akɔgu apata wagye ase na mmira ne ho paapaa no no wɔhwane nti asɛm de yi nti ɔsoro ahenniɛ no ɛyɛ only righteous ones holiness sanctification meka kyerɛ wo nti yɛnkɔ asɔre sɛ mɛnya kunu ɛnyɛ nyansa yɛkɔ asɔre kɔ ɔhyɛ pure gold that is Jesus Christ pure gold ɛbɛkyɛ wagye aseɛ that is Jesus Christ nti sɛ w'ani abere a wokɔ a awurade no bɛwo sɛ wɔpɛ biribi ahu makɔ nwada makɔ aprɛ yɛwɔ nwa berɛ sɛ nwa atene na wokɔte bi ɛde ɛwɔ aprɛ ɛnwa kɔ nti ɛba saa no a na ɔmakɔ hyehyɛhyɛ wira no ase nti wokura dua a na asekere wobiabia wura na wobɛkɔ no tope no ɔda hɔ no akaw so ɔde ahyɛ akɔ bi da na utra de ya bebie na pamire na nka o tamanta so de ase nti sala Kristo so atie ya kwa she Christ ya kwa she Jesus what Christ amen nti so na o say Jesus woni a o so da wani ekogya ni o ma wom ba ta ya se ya nfare nka wi ase ni o ma wom ni ọba bi ahuwa no otan no obefa enti na Jesus katia sikani ni se kotro de wo sikani na jire ko na se na ntade na mpaboa is talking about the shoe about what I say the character the behavior the lifestyle tuntum ana na Jesus katia se fa koma wo mehia wo tubu munti asemri orí àná sáwà kásá mi bí o ọ̀sọ́ ìdí ọ̀rẹ́ ti sẹ́ òjòdìní bí a wọ́n rẹ̀ ṣiṣẹ́ ahwẹ̀nipa ohun ahwẹ̀nipa bí akọ́ ni bọ́ yẹ dẹ́ ẹ̀dá tí wọ́n ń kẹ́sọ́ ọ̀pọ̀ ahwẹ̀nipa ni wọ́n pọ̀ ahwẹ̀nipa jẹ́wọ́ sọ àmẹ́ yẹ wọ́n ahwẹ̀nipa enti asantefọ́ kọ́ ẹ̀sẹ̀ ahwẹ̀nipa nkasa ó yà sẹ́ sáà ahwẹ̀nipa ni yẹ fẹ́ wọ̀ wọ́n náà ti ní kọ́pù ase no ẹ̀dẹ̀ kọ́ nyaba ẹ̀nu náà mpanimfoɔ kanáà no wọ́n de dírẹ́sì wọ́n yà sẹ́ ẹ̀dì ọ̀ṣọ́ọ̀ṣọ́ ahìnìyà no àti sẹ́ ọ̀jọ̀dìní bí a ọ̀hwehwẹ́ ahwẹ̀nipa wọ́n hyehyẹ́ ahwẹ̀nipa na ohun ahwẹ̀nipa bí akọ́ ni bọ́ yẹ dẹ́n no mo ń ṣe ayọ̀ ohun ahwẹ̀nipa baako a ne bọ́ ayẹ rẹ̀ ẹ̀dẹ́n ẹ̀kọ́tọ́ di owó nyinaa sáà ní bàtọ́ sáà ahwẹ̀nipa baako jẹ́mi sọ amen ìwà tí a wá di ase ọkọ̀tọ́ di owó nyinaa o ẹ̀wọ̀n ọdún bàtọ́ sáà ahwẹ̀nipa baako pẹ́ náà ní bọ́ nti wọ́n ń ṣe abẹ́kẹ́sà kọ́ ìwà jí mi nneɛma bebrebe wasa ne de akɔgya ahwɛnipa na ahwɛnipa baako de ade na ɛbɛyɛ ɛno nso mfano mmɔ ɛkyɛ sɛ me reject everything na mefa only one Jesus Christ as my personal saviour ɔno ne ahwɛnipa gyeme so amen me so ɔno ne deɛ bɛyɛ ahwɛnipa kyɛ sɛ medi enti yɛkɔ asɔre akɔ ahyɛ Christ na yɛgya yɛ bɔne mu aguɔ afa Christ asɛmpa na mɛka kyerɛ no nti yɛnkɔ sɔre asɛfa hye nti gyadeɛ ne wɔwɛ sɛ asɔfoɔ yi wɔmo kan kɔtɔhyii nyinaa Bible yɛ a menkan yɛdiifoɔ yi kan asɔfoɔ no nso kan so ate aseɛ wɔmo kan ahwɛnipa no deɛ no yɛ me dɛ papapapa nti ahayi owie a wɔsoɔso ahenniɛ no ɛte sɛ ɔte sɛ asɛwo a wɔde kɔgu pum wɔde akɔgu pum ne buma nam ahodoɔ nyinaa bi gyama sɛ amen ɛnam ahodoɔ nyinaa buma bi na yɛn ma na ɔtwe ba mpoano ɛna ɔtwe ba mpoano na ɔtena ase boaboa no de deɛ yɛ ne kɔgu kuduom na deɛ nyɛ no wɔto gu yɛ atammuo no no ɛnkyɛw na Awurade aba ɔbɛba abɛto no asɛw
apuni jira ma wiase anama wodo nyina bi aye nipa different kinds of human beings what you say baba suma bosom baba yankramo baba ya can say are Christian here other worshippers so what tuna tinu ababuma wo nyina no abesham I am good selection. One of God's spirit here, you are a true woman. I trust people. This is something I know. One of righteous people, God's spirit, a true woman. And we are denying selection. We are the good. Now, the one that's in atuagu jemeso kasa amen obatuagu ya semeli ampai nyame so ba sara sia fabo somfo ade abafra righteous ones obatuagu mo na atofo obatuagu that is the gospel nti Christianity oso ahemiero ye hear holy ones. Only righteous ones alone. And in Baptist and Nibonio. A fool of them. But say, you don't want to sense. And only I did you. If I tell a fool of them, I see a background to what come on that sense. What you must swab it, amen. Number 2. Well, dear dancer, we are Marika. And now we are Marika. Jemeso amen. We are more now we are America. And the power can some be Corinthians, 1 Corinthians 5, verses number 6. 1 Corinthians chapter 5, verse number 6. Obiantie. Ma wo wa na nya fe munim se moreka kakra ka mori ni nyina. Enti munyi na nya fe. Oh, see Pentecost, Assemblies of God and not fire. Because the way you are one plan. A soul be bia. America no. Why yes. The way you are presiding under Opo me are decay. Me are area head. We are comfort. America no. Jemeso amen. Also for penny we are beautiful. America. What you say? 7 previous anymore. Or so far, all your prophet. What do you buy much will be in second? Menu could be the other one. Look at this. Look at this. Who are you? Jemeso amen. What you say? And Frank of Fram or Kura. What you say? Amen. You will never know what. Omo ye papa kakra ne ese no ba ye bone oni gina ye bone ni gina so farasia wo ye bone de fra papa ni gina ye bone enka wo de mu fu shat kon ka se manum hu se be bo nipa fi se nipa ye no shat ni kema shat ma ni kema asate so mo badwama no wo mo warware ho nyame adumi ke asefo ana wo bless shat ma. What you say? One more one, you know. So I'm a dear friend. Yeah, me who tell. What you must swallow, amen. Another pay, me will show. We are more kind and okay. Joe, I tell you. Or Simonim say Morika kakra ka emoli ni na. Morika kakra. O bani ketuano. A sight from you babla. Munyi Morika dada no. O bani ketua bi no. Gana wo kwara pu no na sawa shofu dumani. Jemeso amen. The kingdom of God. I want someone American. And they are coming. She shows us go. Question. Send your swag in the sea and the other. Ozame Martin. She shows us in the other. Send your swag in the city. Jemeso amen. Go.
e de wo to sinti bia do so amama do do sa na hwa hwe ase abrantie e de wo to sinti bia do so o ya se amina ko no dan wo mu yi o ba dan wo timi ehuru wo so ahini ero what did you because say I just simple message kakrabi and me so original control what you so amen the kingdom kingdom such a only righteous one has sikanibri fonko sikanibri fo oba me namu ahini enu hunu da hunu na wako hunu tena what I say the shooting center onko the shooting center onko you crack the college you can enter there na brabo yan sasawa what I say enipa sum awon tirim won ta ayamo nyuru nipa nkobi sisifo nkobi eba tawa nipa na kwaye pe no wo so radia ni ono so ahini no beku jama so kasa amen e pasa enti yesu ka tra falasi for so jama mu susu se mo dan ko na sa dan ko no ene di ono kristo no dance and now boy obajema wutie me asore ne dia wo ko but me pasa me bisao say the kingdom wo hu why say me o say church no the kingdom no that is wrong what to be a giant slap kwa asore but no also he ni nyahuni amen there was so many pastors there was so he ni nyahuni into okura evil doctrine okura evil doctrine demonic doctrine and the Quran so when you go so he ni you be humble yourself to the kingdom and then democracy you can rule yourself amen ask God's spirit beside all the angels in heaven so I'm praying to my busasabo for say have a honor one well a year juma me pasa na me proof what you so amen o se shisha o so here such he the kingdom of God just every shisha bad manager me the product and na ko na busa ni say I'm not sure the kingdom me ankasa me huru trust me the other ko assembly se no ba ko the life ba ko azie obakọ me atro memenda jeme so amen this particular thing what I say o so hilia ne ntime nkyirawo jeme so amen say ya bia wo hunu god mu a anka bia wo bia anko aton ko reject everything jeme so amen asaba na me ka kiro no say ya bia wo hunu ahene pa no a anka wa tro de wo bia jeme so amen ntina bible say wa yere pa ha no benya ayembebu samo na Solomon ka ade abekere oba bia Kristo ba wa wa se wa yere pa ha no benya ne bia tere ata ahene pa jeme so amen ahene pa ni Christ and wa yere pa ni Christianity o say dia se dia wa se wa yere pa ha no benya ne bo derecha ahwenepa jama so amen the person of pai obajumba ko efie bi oba amurumu nyadaje bo research na busase ahwenepa no nsaka jama so amen na god no nsaka na okuafo no
de okodua ne yewira boni ade ma fifiri wom jema so amen when you say church enipa gumba bro but there be a demons and ma be fra alupa no yam pamo yam mo yam kaw me do twafo no beba jema so kasa amen o twafo no beba e ba to ya se what the real one original one no akogu sanso na wo a yam tete bie wo yam nansi tumu huma bie e ba se na me kamicho me de manusi abadom bayi o so ni ababalo aban ancha na Christ e saba obafana kuna no wadina e se o maya di kanu oba ne sa akwa oba ne so oba wa soma na fedi obafana hinie no wadi tumi oba jaman go and research the kingdom of God. Go and research Porsche jema so amen me tofo sabo brat which show la dia shoti apan jai bonaya na fo akoma nyina no kra no wadwenyina dowra do nyankopo no wasibetu e do sha bible say tinu and wasibetu na me seso ntam be hwe e ho dia na wonto na bai oba jema wo tia na bai oso ahenie no mumu na wo jema so kasa amen oso yere masabia ne tia no benka nto se sha e ho ana no so ahenie no mumu na ha dia bai oh ya ka wo so ahenie talking about what Christ Jesus. God bless you.